laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillah. Woni si tawi kono ni ñaawoore taƴitugol neɗɗo ka julde aslan woni landal ngal. Ñaawoore nden hino harmi taƴitugol neɗɗo juuloowo. Harmugol ngol hino dotta si tawi neɗɗo on o taƴitaama hakkunde makko e sitra mo o waɗi on. Taƴitugol hakkunde juuloowo on e sitra mawde o sujuudu makko sitra on, taƴitugol ɗon no harmi. Kamba on mo waɗi ɗum tawaymo ɗon. Si tawi o waɗa sitra gila ka o dari ɗon haa ka tiinde makko nden sujjoyta ɗon waalo ɗon si o waɗi sujud, si o waɗa sitra mo taƴiti hakkunde ɗo kadi kamba on tawaymo. Mo taƴiti yeeso juuloowo yeeso ka o sujjata ɗon haray hay fuy jokkama. على القول الراجح كما ذكر ذلك شيخنا الألباني رحمه الله تعالى كدفتر سلسلة الأحاديث الصحيحة استفهمك ونمانا كموضع السجود ونموضع احترام المصلي نكوك أجيد أن تاوي هاناك نتو تجيتا دون اندر جلد مكو دين ووادي ستراو ووادا ستراو ko hakkunde ka teppe makko den dari don e ka tinene sujjoyta don si yawti don mo tajiti yeso ton hay fu jokkamo e bakkatu ko ado tajitali yeso makko ko adi yeso makko ka katine makko den haadi don konti yeso makko sina dum damangal sudditama wi'ama yeso makko fow aray lorra kam burtay hada wallahu ta'ala